Mon kote ou la pou m kapab fè ou konen ki Clara fè bezod, paske ou viole yon prinsip. Ki sa Clara fè Clochette, li viole prinsip? Problem ki vin pase, wote get ou fè Clara fè yon serman, de te di ou patap jom soti, san pa ba l'autorizasyon, malheureusement li pati. Pourquoi Clara te ka fè kalte aksyon sa Clochette? Mba kwe nou. Chanke wèm di la Blaise, Clara viole prinsip la. Sak pi drôle la, se paske Clara te get an siye yon pat deja, ki koz problem nan vin plus exagere. Mwen kompren sa ou di ya. Clara viole yo prinsip sak pi drôle la. Nan moun espri yo, pa ge tse moun, pa ge gran moun. Sa vle di tout moun egal ego. Se yon nan rezo ki fè mbawe, ki sa pou mdi ou la Clochette. Wè men mbata fè an pou Clara, paske Clara te promet ke l patap soti san pat ba l'autorizasyon. Clochette, Clara se ou ti moun debye li, nou pat pense ou tap fè yon bagay kon sa nou. Gen dwa se kek bagay ki pase nan l'esprit petit la ki fè l'agi kon sa. Blaise, ou kom prinsip yo deja, nan moun d'esprit yo pa ge padonab pou person, depi ou viole yon prinsip wak fè sa ou fè, paske moun d'esprit yo tre sensib. Depi men t'observe nou, mwen pat jom viole prinsip nou te kon bam yo. Kom mwen se yon moun ki komanse entre nan l'aj, mwen tap mande nou pou n'fè Clara grâce, paske mbon mache sou prinsip nou. Blaise, oui, m konen ou se yon moun ki toujou kenbe mou, e ou toujou agi yon fason pou fè esprit yo kontan. Se pou rezon sa ki fè ou toujou proteji ou, a chak pa ou fè. Clochette, mwen tap pase ou lot nou, metan pri. Pati te Clara nan moun fizik la pou Senzi patou yen, paske Clara pou kon ka fè faskari avèk Senzi. Mwen kompren nou Blaise, men se bien domaj m pa ka fè an pou Clara, paske ou viole prinsip la deja. Se vre Clara viole prinsip la, me tan pri pa gade sou sa petit la fè a. Clochette, pa fè kon si ou pa sonje, n toujou pre pou m fè servis pou nou. Nou konen tre bien m bagye petit. Se made nou e deklara pou mwe, fok nou aksepte avem, paske moun ki sou pou nou, fok nou chanje chemise pou li. Se Clara mou in ala ya, li pa bon pou mwe. Blaise, m santi ou gen ti febles pou Clara. Sa vle di ou reme Clara an pil, me sa ou made a sen bagay ki komplike an pil. Mem si sa made ou la difisil, degaje ou pou fè Clara retoune. Paske mpa vle pou Senzi atake Clara. Par rapport avek ou men, map gade pou mwen ki sa m kapab fè pou Clara. Sel mwen m kapab sove e repran Clara. Gen de posibilite. Premièrement, si m aksepte retourne pou kon, e deuxième posibilite, si m pa bon mati, lap jwen yo ti chans. Ok, Clochette.